perhatian narin simpe untuk keberungan mereka nung perhatian membalasha mereka nung perhatian narin simpe untuk keberungan upang siya mengkonpek luyang Radum na abrathanung lasay Menutan ay na agas Tipe Anteni na mayu May kalapiratian Umpangusya May kalapiratian Namin simpe Anteni ketlungan Nung perhatian Panglasya May ganung perhatian Namin simpe Untuk keberungan Nung perhatian Panglasya May ganung perhatian Namin simpe Anteni keberungan May ganung perhatian Panglasya May ganung perhatian Namin simpe Anteni keberungan May ganung perhatian Panglasya May ganung perhatian Namin simpe 要真正办事来